Sembah sujudku selalu padamu, memohon ampunanmu. Hamba yang penuh dosa ini, pantaskah diriku menghadap surgamu? Tiada daya dan upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk ku menggapai hidayahmu. Hamba rindu surgamu ya Allah. Mungkinkah ku mendapat syafaatmu? Pantaskah ku menjadi insan sejati, penghuni surgamu ya Rabbi. Insyaallah. Yang penuh dosa ini, pantaskah diriku mengharap surgamu? Tiada daya dan upaya Ya, kecuali pertolonganmu ya Allah. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk ku menggapai Bismillahirrahmanirrahim. Tarima bid'ah tani wa yani kalau abi mas kawinan mas sedang dibayar kontak. surgamu ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala Muhammad wa sallim rabbi Allah taala an kulli sahabat ajmain. Amin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tu'minu biha inda min ahwal wal afat wa taqbilana biha jami' al hajat wa taqbilana biha min jami' sayyi'at. Pantaskah ku menjadi insan sejati, penghuni surgamu Mayun ka di heula, Pak. ya Rabbi. Mayun ka heula dipotong heula. Nah, kudu panangan, Neng.